Difu Karbi People Hall Taralang Solong Akimi o Tuturum Hall Kikim Kirang Pan Karbi ang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hangari Dingpen Long Ikisong. Asu asong tumpen Difu Club along Pirang Mai Kipa. Kohuraji lang sulapen himay lektia rong along innam ain na rong alo kilit jok rong araratun kisung na. Kardom pini Karbi Prantam Bertalong penili Samer Singh Jayanti Kathorpi non Bertang ton pen arjek tha. Difu Karbi People Hall Taralang Solong pini Akimi Auditorium Hall ki kim kirang jiapha. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hangari Dengpen Long Ike Sompona Berta Nangli. Difu Karbi People Hall Taralang Solong Karbi Youth Festival Kapaman Ponhut Adim Maklong Mese Nangjipu Kamat Hapen Pini Akimi Auditorium Hall ki kim kirang jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hangari Dengpen Long E Sompo. Labangso Auditorium Hall laki Surihini Rap Harupo seat capacity upon Lapin, Chief Minister Special Package Sika Kuti Tongkeb Retrok Pensi, Kikim Kirang Patang Pon Pupusi, Long Ikisoma Maelong Pachinipo. Labangso Maelong MP Horen Singh Be, MLA Rup Singh Tiron, EM Lapin MEC Atum, KCS Amepu Chandra Singh Krom, Kongchun Bang Bidya Singh Rongpi Lapin, Pinang An Ketekiding Atumta Chetongdun. Labangso Auditorium Hall laki KYF Golden Jubilee Katalon Jiaprang Kangpu Ponlong Jiaphan Klempon Puputa CM Dr. Tuliram Long Hangpen Pachinipong. Langsung ইয়াত প্রত্যেক বছরে আমি ইয়াত কালচারাল ফাংশন এটা পাতি থাকোঁ কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল তাৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াত MP ডাঙৰীয়া MLA ডাঙৰীয়া আৰু KCS কমিটিটো আলোচনা কৰি ইয়াত অস্থায়ী এটা মানে পাৰ্লিমেণ্ট এটা অডিটৰিয়াম হল লাগে সেইকাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আলোচনা কৰি স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে আজি 2,500 কেপাচিটি এমাউণ্ট হ'ব 36 crore অডিটৰিয়াম হল ইয়াত আজি ঢালা স্থাপন কৰিছে আৰু লগতে ভূমি পূজনো কৰা হৈছে 6 মাহৰ ভিতৰত এই অডিটৰিয়ামটো উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰক কৈছোঁ যে 6 মান্থৰ এইটো ৰাইজক হেণ্ডঅভাৰ কৰিব লাগে আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত হেণ্ডঅভাৰ কৰিব লাগে ইয়াত চেণ্ট্ৰেল AC থাকিব সাউণ্ড চিষ্টেম থাকিব কনফাৰেন্স ৰুম থাকিব VIP লঞ্চ থাকিব আৰু তাত ৱাছৰুমো টয়লেট যেটো গাৰ্ড আৰু বয় সেই দুটা থাকিব আৰু জেনেৰেল টয়লেটও তাতে ইনক্লুড কৰা হ'ব আৰু তাত ভিজিটিং ৰুমো থাকিব আৰু সিটিং ৰুম থাকিব কেপাচিটিটো কিমান হ'ব স্যাৰ 2,500 আৰু 6 মাহৰ ভিতৰত এইটো কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ হেণ্ডঅভাৰ স্যাৰ এই কিবা নামাকৰণ কৰিবনে এইটো এতিয়ালৈকে আমি কৰা নাই আমি আলোচনা কৰি নামাকৰণটো আমি কৰিছোঁ সাবচিংটাৰৰ নামভাৱে যেতিয়া মোৰ হ'ব পাৰে কিবা হ'ব পাৰে আমি পিছত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা স্যাৰ যোৱাকালি আপোনালোকে সীমান্তৱৰ্তী এলেকা মুকত গৈছিল সেই সন্দৰ্ভত কিবা ক'ব নেকি ক'লোতো যোৱাকালিও ক'লোঁ এইটোতো আমাৰ যিটো নেকি সংবিধানত দিয়া হৈছে কনষ্টিটিউশ্যন যিটো আমাক বাউণ্ডেৰীটো আমাক নটিফাইড বাউণ্ডেৰী দিয়া আছে 1951ত সেই 1951ৰ মাটি যিটো কাৰ্বি আংলং আৰু অসমৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত 6 চিটৰ অটোনমাছ কাউন্সিলত যিটো দিয়া আছে সেইটো মই সদায় কৈ আছোঁ আগৰ পৰা কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যত কৈ থাকিম যিটো আমি 1 ইঞ্চিও এইটো দিয়া নাই কিন্তু কাৰণ যদি সেইটো নটিফাইড বাউণ্ডেৰী আছে আমাৰ আৰু কিছুমানৰ জেগাত নেচাৰেল বাউণ্ডেৰীও আছে তাতে নদী আছে গতিকে সেই সীমাৰ কথাটো আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা যিটো আমাক দিছে 1951 সেইমতে Karbi jutang asong tiriamay hin benake mang dak karbi jutang ahem tulpi talang solong pinangan kilun ke kan kecepatan ahong jai dulu tantia yang se
sa ihisia hem tu nanglo la bangsa ke cepate isi paman pon je pan auditorium hall pusipolo are lo la mente Zimili kan ini tamu klang pen kalau mau terus konsumsi dai sini suka cuma dia tank pen pilihan pen bisa kita peleng langsung pilihan kan juga kerja ponong lo sini head siam sah punya pacini pon pen bangke isi chief minister hin kan cuma isi special package kuti tongkar truck atangka sudah padam ji bola malu pen yang parlo tapi ning isi kemesen auditorium hall long pon pun Kasi so put harmeli Caribbean long Thomas Council asian agai tu mo hapan chenglok alang di kan chem rap kado wit ting Caribbean long pan ni ko pet ka chu pa ju Sir ningkan ko nang bong skipper tang je pulo labang so auditorium hall. nilining ang ateng bangke non ke bangje bang so sertalin kar su kata lona hut upon long nang ji ya kamata sel kan siang bong ko tang ni man ka chu Sir ningkan bang ke la Karbi Youth Festival la hut sila dak ke parking place ki bebe tangte mo festival la hut parking apan kasik sak avide ji mala so laga ka tu mata pon tu ko ha ha itu malong le lang tu bom lo kona satu malah motor dari ke pasang tu parking ada ka pinang ke parking long yi ha ha sako long operat bilang ke akar biang long la gari ji nang batu ki mat tara langsung pelang let parking apres pincong pon tu terus da pacitang ada time mena kalau operat ko ni lima ta pon tu ko churolo sir Karbiang long asu asong atum pen pini difu klapalong phirangkia mai ke pha All Assam asu rapchun bang sorjon hansi pen phirangkia mai ke pha ponalong Karbiang long alu jasimet pen school college kapa phi huba puthaksi phirangkia mai long pachini pon Karbiang long alu ongdonga college kopia posi non anta Assam government kideng director lapen LPME lapen college kopia potsi kilang kapang kribilo Prabjan pen Kiduana College Gov Ding Lapnangji Pusi Phirangkia Mai Long Ninji Lapen Bukajang CCI Long Kopia Potsi Angtana State pen Kiranga Tumaphan Woring Awar Sailong Nangkapache Joktin Longaret Lapuda Karju Pado Anparta Karbiang Long Alu Nonamat Koila ki Purjia Pan Lamtoi Pipami Me Aprang Kopia Potsi Ajurang Kipon Chijing Toilo Anparta Karbiang Long Autonomous Council Kachari atum Koila Sangti lapen Arlong Akili Karthang Kopia Posi Langdun Prong Lopuda Phirangkia Mai Long pen Karju Pado Lehe Asai Long Forest Asai Kam Achokumar tum Ataido Akili Karthang Langdun Dipen Tangak Endunsi Ani Pathirong Lasin Prabjin pen Lehe Puthak Karbiang Long Autonomous Council CM Siding Siraknang Jiputa Phirangkia Mai Long Ninje Lehe Puthak Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Khan Pinparalu Matijong ni Phai Isiani Bajirdam Jiputa Phirangkia Mai Long Pachini po District along isi State University in Pinangji tar loge loge itum Karbiang long along science lab and commerce stream sidami itum dak avipin sidame itum lasi itum dak kachali obe kimisum senwe hong kapre district long damnang kok lasi science pen commerce I stream sidami itum dak ing punai pusi alang duphan Assam government la pengke nitum council pen sidame chuning rilong lakin second bangala puhenlo nitum one and only CCI Bokajan mane nitum not in notice along sidame dak nitum thekpon long lo pinang an atum vorengang hoy nitum dak local bhan PPSC kaprek I state pen transfer jeban si dak kipi kong munak lasi lahaya puthak sidame Assam government tum langdun chari nai jong sinon ke bang jilang arni sidame Kapreka district pen jong sila alang tum dak vore awar sai bang hoi kipilo pang te nitum asuin pen nitum chesong sidame padopon kok nang kokpo lapen ke ketoma bangke syndicate dopikan nitum sang punon koila punon sangti punon arlong punon lapen ke fertilizer pusidame pinangan adi nang nitum ta theklong po ba arjulong po pinangan ningkan pen je Karbiang long non bangke legalize kuri pola hai mining hai sidame pini sidame legalize kuri lang no itum Karbiang long pinang an koila hongdam bom lo supply bom lo lapen ke ha umrang so chalan kevan si 5 ton pui sidame lapen ke dam ke 50 ton 80 ton sidame la ancho takali Assam government lapen ke council sidame amek doko ka sidame alang itum khang dum de situm alang dum phan demand lo je laso syndicate bonangji lapen ke district transport department tum sidame highway long a syndicate bang bonang po people ma bolong te noli tum nangli tum tame nane dam bolong te asap so speed gari pon bolong te chalan mang serak titi sireme ong dung attract
pleng set hormu pon dung overloading ba kapre hormu pon tan ke alang nitum la bangke lang plot silang tumang poisa chon box laso syndicate seme sam government la bangke nitum council system lasolong amek sibidu si laso syndicate bon serak nang po inghap pon serak nang po la bangke itum inglong district long sidami isiven itu medical college do sidami laso medical college long pinang an kasik sak do lap se ke chelang sidami akhelo adiman sinonta damnang bom la sidak kabi pina mesiniri hormu sidami assam government la penge health minister sidam atum sidami dak kevan pen ason tin equipment wan pen dang itum karbi anglong ke so kiun edat la penge kidu ke boy tum sidami our cycle long ifansi itum assam government la penge council peme tuning report lo Karbi Anglong district asu aro pen pini itum delegation meeting do lapen delegation along itum pinangan itum Assam Sarkar lapen itum council fund system pinpur lo paji orji phang nang itum news channel hoi itum Karbi Anglong arat fund system pangda kangtung lapen ke itum Assam government lapen ke itum central government fund system itum sodak pen pinram kangtung lapu han lo aprangsi itum dak Karbi Anglong along lo charlie hina thu papi piklang pipot ma pulodang te lake state government lapen ke central government itum ilitum fund nakelang plot ason sidame pini arnian tame itum cotton college punon difu government college punon lapen ke Haflong government college ai status isivet sine pini arnian sidame non cotton college ke cotton university lo sidame nitum difu long one and only difu government college sidame pini arnian tame itum thang status pipe status tot aphilam dak teachers tum kabe appointment sidame pini arni da pipe lapenge ke warengawar sai vacancy sita dopikla latum fan system Assam government lapen itum council system deng thang kedeng ponabelang lapen ke dak kabe pimpin subject dolang high subject sidame non kimi subject ba department sidame wanang system high wan vela itum Assam government lapen ke itum council fan sidame itum আমি ভাব পুকাং তুং যে নিতুম কাৰ্বি আংলং along নিতুম west east কাৰ্বি আংলং লাপেন ডিমা হাসাও ইংলং district along ইসি state university ইন পিনাংজি তাৰ লগে লগে নিতুম কাৰ্বি আংলং along science লাপেন commerce Kohora jilang so lapeni himai lek thia rong along ingna maingna rong aluk kilutam chogojo rongara tum kisung nanga berta kat news along berta nangle Kohora jilang so lapen himai lek thia rong ara latum ajuwang ta ingna maingna kiplong nang dower lapen hithi kulat kidam kebangatum ahut pen penang an kasik sak chetong nang lopusi kisung ki pho ara latum pen pherang keng no pachini don lapen biri bithung karchia hormuanta kana hok pinang dolo kowe lothi lapen cheka rong he hu anparta hidia sok an sitami pinang an kana hok dolo puta rongara latum pen pachini po kidamtang hithi ruya prang malongta forest sai khia tuma phan birda pachini lo sitami ingnam rai kom sai khia tuma phan non anta theklong lelang pusi pherang kia tumang no than pachini do lasi prabjin pen ingnamang na rong pen hillowing an kiprung jia phan forest lapin wildlife sai kama tuma phan tuning rilo puta pherang kiang no ningje do nilitum arong lasoa ingnamang nar nang kache thap irui bag dolo lasi hat bojar kiduna tumta jo phirlo kidam tumta minang anak kasik sak dolo ikat nang lapen la rong ajuta bari bithung kowe phinu punon anaros punon ba la hidi asabasuk sok toklem pacham ta lahai anda kana hoksi nilitum ke theglong lo lasi isi chuniri dami ke lapulo forest asor tumbang pen la soa angnam anga api phan inar phan na nang plung piason te misenji kusinili tum tuning rilo nalimen chanik thante nilimen ke pol teron nalida rong somalo ke di nilida rong sor lo ta choro iglonte tamne ami hini pani tu sik sak bina andulu lasi forest asor phan tame ni tum jonai lo sitame lang tum ana gurutto pipe la pani tum rong mane sok la pen bari bithung kainu do piglo kani pachini toilo lasi forest asor naputa ni tum phandak asawarang pipi mate nang kherabie thangta abi latum dak bari long ke kowi la pen phinu la pen ke sok bari tamane pai pin yan ta khainu do ulo lason do la pen akoni tum la ajo kang ting mate hikhi boyar ke dam ke bang ta penan kasik sak do di tonte nalimen chanik tha siri ranjon terang
to choroi lon te nang lifa Nun malom super pan bir tamo inton pasna. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihin mo piputat bir talomang thlo. MS Timung Automobile Bajaj Showroom atumpen pini adap apor malompen baita kimi kangpupon berta nangle. Difu DIG Bangalore thengno along MS Timung Automobiles Bajaj Showroom atumpen Bajaj Pulsar 160 lapen Bajaj CT-125 kangpupon. Labang so ajay mekalong DIG Bangalore office staff Pritam Sen lapen Lisa Tirang pian parta. Bajaj Showroom staff atum chitongdo. Labang so showroom along finance pinta bike long ponji. Bajaj Finance, HDFC Bank Finance lapin, Axis Bank Finance atumpin, aning ke hanga customer atumpin long ponji. Lapin, document banki, PAN card, Aadhaar card lapin, voter ID dolote, ador jum chat pen long ponji pusi, showroom manager pen than pachini pon. Ang tonalam kachini ji aphan alang litum a contact number laki 7086395400/8638946304 handle. মোবাইল লঞ্চ কৰিছোঁ এখন হৈছে পালচাৰ N160 এইটো ডুৱেল চেনেল ABS আৰু সিঙ্গল চেনেল ABS দুটা মডেল আছে ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম ডুৱেল চেনেল ABS এইটো বাইকে হয় আপোনাৰ 160 মডেলটো আৰু এটা মডেল আছে আপোনাৰ CT100 বা CT125 ঠিক আছে এই দুটা আমি লঞ্চ কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত ফাইনেন্স এভেইলেবল আছে ফাইনেন্স এটা আছে বাজাজ ফাইনেন্স এটা আছে আপোনাৰ HDFC বেংক ফাইনেন্স আৰু এটা আছে এক্সিছ বেংক ফাইনেন্স গতিকে যিসকল কাষ্টমাৰে মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছে ল'ম বুলি তেখেতলোকে একদম ভোটাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডটো আনিলে গাড়ীখন আমি একদম কম ডাউন পে'মেণ্টত ডেলিভাৰী দিম গাড়ীটো আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত এড্ৰেছটো ক'ত আছে মোবাইলছ ডিফু অপজিট DIG Bangalore Pinikar prime time kila pangsi kang tompoy glon do me thak me kurbang thur.